Pacho nyame adumo mami. Kasa kese Pacho me hoye. Ohoye. Pacho nyame. Ekwan so ona onam yetie wu. Pacho yo ekwan so de eboko ensanya boko sa. Pacho ye frame akosu amoda. Na mi free ekobia ye frɛ ho wasa musia so. Pacho be me bi a 2021 mi share be me bi a ye frame ye frɛ ni twumasi kwame. Pacho obeye adwuma e wo honom na ohu me. Nti yetnaye nene etnaye nti pacho yetnaye a inya be 7 months na ye fa ye fun me fa ye fun me nene e fa ye fun a edikan nti pacho e ba ne sa no edi be Lawson FM nyankopon ya adoma osue me no be semfie miensa echi no afa de na be ma no me hwe ni suban asesa ibibia asesa ofa mpena nti biko nko ne mehu se wafa mpana bi a wone ne te ti anu nti mekoka na obo me de meye bia me nu aduane kra be ma ni suban be sesan ye nti no ebedu mre bi mama mi hia ne nso de te ne se mpacho na be ma no na n'adwuma sem enti se ne esese ya ye no esese nyankopon adom n'adwuma sem aye kama nti edu baby na meye esesa ade a de etie no sani amisi ne na tia atena che ne atena che edi bese mfie miensa ti me pa ne cho sa ade a ommoa me na ompa adwuma bi na menye na mete wo sa ade enye because mi shia ne nyinsenti school se mama mi school se me ye basa nti sa ade a misre no omboa me na mempa adwuma bi ye mama ono a gise menhu so bi esini store dan na makwa ko bisa ono abe o ko bisa me kwa ko bisa enso so onye o ma miska Maame Frimpomaa nti kasa ne ye mu no mpacho me wo ye no obitu mitinsa e ma abusua no nti o mo hye ne se ya omra na nyankopon ya dum no osue mi o ma ye me ho ade oje pene enso eduru honom no ode ene mi si me dan mi wi a meye sa wanye nam sa aja nso mi hye na ma wo ba ko ti mi imagine se me ne betena ho brasie mu mama abutire mu de obeka bia esan se be ma no na me do no ntika me ne betena so bio se be ya nye se kro chine bi ne ye beka se wo ba ne mpo na usuban yenye because wedding kan ne be ma ba kwatena ankwesi aga nti se we nso e ba sa de a wo na usuban nye nti e bedu san mama na fe be ma no suban bi a oda na edidi kire me no na enye esan se no ohun se bibia o ya me nkasa abutire me nya bibia me nya abutire de mani nti ye se so ba ye se be ma bia so ye de mama na me ye de ma be me do no wo ye de kra nti bedu ba bia fe de ni mu aye den se me nioma ma me da bonte ma de chi charge ahoma nyina na bla de bo me Ningina odo nti na wote ho mama na me hu ne se o medi nkan awo ba ko nti aja me ne ne tena so bie so se be ya ka nkakan kakra nyame be ya adon bia obesesa so mama na de oya no oye oba no ase wafa ne se adwuma mu afa ne se ye ni kuka na one ne ye adwuma nso na ye ne mpena na ikuro ba kwa ye nyina ye te so no ne girl ne te nti mama bedu ba bia fe de oyi mi ne o magu abonten me mama mu po ka na mentem so wanya hwe obetesa ye ntena so ndwe nya sa o meka se mi po na mi ni suban ti de oba bia no na mama mete ho ti edu ba bia fe de oyi mi ne o magu abonten kola na mso ne sa de a sese na wo ye de a me ne watna be mama mi hunu no na 10 cities mi kuni 10 cities na ode ma mi nso ma mpa ba efise na me ni be ma atna no na oyi chop money 10 Ghana mama ai 10 cities ena na oyi patran ena still na wo se wo betena ho mama ma mpa ba se na medi nkan ne be ma ba kwa atna e kwa ye fa so kra ijaye no nti na mi huni se me ne betena so due dan a mama edu ba bi a nyame be ya adom ne ma be sesa ampa nso na adwuma sembe ye ma ese no excavator ukita excavator says ono ade na adwuma mi hia no no ntoka mama ene wa betoka mienu nti mi nya abotere se menene betena de tie bia no mama afa bedu baabi be me wa ye sei edu baabi a me papa list me ensa na mo aye ma blay ni nyina ni mu ode na echana ese wa ba ni mu abeje list e pa try ama na list me papa mama na list ode ne me ba be echana ba be o meye mama ni nyina mu nam so anya hwe ebi obesesa na me ntena ho ta na se o jai de medical so ne na wo ba ko afide mama na de oye no nam sa anya hwe ebi ana
nti be ma ifri kuro na ye wo so no so ekọ se okopa adwuma wo baabi kuro ye fra won sama akoye wo kọ no di lady ne koye mama mankasa nti mi so ye no na me omsika kakra bi da honom na mse me hwe de ekọ na be ma ibia na wan hama nkosi aga be ma onye ho ade de me so so mango sku me ne adwuma bia ye no koja mi sime ana sese chopmo nipo wanva mame a na me ye ne de nti mama me ye sesa de me umsika kakra bi da o ikro ne so na adwuma ekoso kakra ye prage adwuma Lawson dia FM 96.3 me pe kakra so na me dia ye sa business no ti me de to bla bia ni me wo ho nti mama me de sa tam ni mu na ye ntam tete ye na me sesa me ni o ma fie a me ni tim ko me maame mo ho e ma me fa na chi kakra mama me Ona wo kan de asa o kasa kofom. Se de wani abra wo kasa no fa se ne abiri no so a na fa kan asa wo ojojo ba. Ka mama me nyojo ye ne kan se de wo kan no. But samre ni mu na ye ntam tete ye na onu fa girl no a woni ne kwotena kurofofo so ye adwuma no mama me fa na chi kakra one day bi esa adam fa kire ne ye wo kakra wo ho. Se oni be ma wo honom ne ntokwa bana mo ntem te a eno no timi kofa na chi kakra ho no enye kakra sei kakra de ne enye betwan ye ho wa kire ha basisi a ti mama pacho na benfont na sinwu a we ne de ba na ye ntemate a me ma ama na di sei mo ntemate ama na di sei na ye ntemate atie di be bosome ko bosome yo pacho ai ti pacho ba ne sa no me sem ni wa ko ma me ho me fa na chi nti e ba ne sa mama o fa na chi se na o gina ho na wo twa ne ho ananse o fa na chi se kire mu ne enti ase me pacho me se me hia mo akaka so me sika so aye adwuma nti me di to bla bia nim na o ye se me ntia na o baabi mama nti me koye no na eja ono so fo so me a onim ye bibi mama wo nsa na ate ha no ofoso wo henfa asem na e wo ho no ka no kre ne hu asem ne pumasi bre uhu no na wo ka kire ne se wo hia moa na no o si hia me ha na me hia no na me koye no ofosem no ne me dai obi a wo baako no ne style be na wo ne be mate kanu kure wom ma ba cho sata mpu no ma emphasis ma wo mienu no wa wo mienu enti kan e wom why e pa cho de sense be ma no minim ne dada enti mama me de me ye se me no madwimu no na me ye se me hia mo akakra afri ne ho omwa me na mfa so me sika so na nka me fa unim ne okwan be so be ma no acho mfa ne se me ne na tsenada ompena dada your sweet ex ana woni be ma te ho ana ntawantawa ba woni be ma ne ntem ana wanyo obia nkobusa ne moa se wo sweet ex ana wo ko ne honom se wo kobusa ne moa ana mi fa na chi kakra eno ye kakra wa hu o fa na chi kakra yeti o to aso no mpacho de tene se eba ne se na minim se be ma no ebia na ne mint na bi ma na se bia because subana na oda na di no di na minim se bia ne mint na bi ma na se ebia na wakogya me mo ode boa me no mama na wakogya enti na na se wo de wonam ne nyina no be ma na one ne te no emoa enti wo koe no o ex the honum na wo se wo kire mu ye because wo force no no die obi ntimi hu obi nka nkire nse me hia wo mo ane o se hia me wo baabi asem na eda ho no nya asem keto o enti wan kire mu ye a mama ye ntimi nko ye nim enti wo ne wo ex na ntem no wo ne di nkomo breben wo ne di nkomo dada enye mo na wo hia ni nti na wo kofre no tichire mu ye mpacho na menini ni nkomo dada mpacho na menini ni nkomo dada de sense na me na me hia no mo na me hia mo anti no me de ono na me de mani because atam na menini me kru ntokwa we ntem na ono so se ntokwa ba sa mama me ka bibia won fi me nya de a obefi me nti no na me yese ono ni pa me de mani kobu ne se mesre na bia obetimi aboa me wo sa akwan ne so kakra timpacho na menini ni nkomo nsie e wo kwan bia so pacho si pacho ba ne sa no na ono so yese ono so ekuro bi to aye de ne so ye frɛ honom dunkwa nti sa de a oye adwuma wo ho nti memra na o ex no waware pacho an wo yere na wo su ko da ho na akɔgye ye o ex no waware ma pacho an waware pacho an obi di odi ensu ko di obi die ateka jeme so o sere mi bu se wasem mama ateka
o sere obi di wo die nti unsu kodi obi die to so eyetio ti mama mpacho eba ne sa no na ehwonom no me mpo me yesatam ni mu nyina na me ho nhyɛ da amfa me nti me yesenka me de yesade nde me nyɛ mama enso enam sade na me peninti be ma no efo so ya mama ehwo ne de efo so ya ni me ye bibi ewo honom da de na da kro pe bibi ben no ne oye ma ne me dai sini pi ni enti ase ye nti mama efiri honom no efiri honom na me ba afie no ampa oboa me o sa akwane so ma me nsa kan de na me hwehwe no ema me to wie ene kra me de ma obi ana nipa ne de ye adwuma e de ma me nti eno kra aboa me nya bibi kakra wo so nti pa cho mama e ba ne sa se papa na mi kru ni wo fa no a obe gina mu ma o mi tu mi tinsa no ase obem ma ye ka asem no ti ye ka asem no me sane mi kru ni sa betnai di etna ye na di be one o ex ne koda wie ye no mo sa betna ase e ma mo ka asem no e na mo ka bom na mo ka bom no ka che okunu se me ne obi akoda ba cha hone de man kan chire no yo ma o ka ase dru honum na o ka se ko o vi mo ko fom mama hone de man kan chire no ba cha hone de man kan chire simpa cho ye tena ye no so di be bo some ko bo some mienu no na afide me hu se me hu embasa basa me hu enye me fine na me ka chire no ti me ka chire no so enye hwe so osane me abehia be idia na se ukodi bae na wanka no bae no osane ukunu be dai ememe bre omo ye adwuma enye yie ememe binom ye adwuma enye yie ti mama pa cho menene sat na ya nti satam no mo gitum wo hwe me ma me woye menene tsena den ma ye bibia bo mma nyankopon sise nyankopon sue me asomdwem nti mama o sue me no o sade me fie honom no e ba ha kumase ha so no ha na ofie na yete ho o ye bibia de sefata sese be ma ye bia de mama o ye de mame nti pa cho e ba ne sa no di akwani di 1.5 ye na o sesa de on de e ma wo mo no nyina no ansa no be bibia mo no obekwa kwa edi ye ni nam si yo mate bacho me de bibia ne makoma mti no de wonkonkoye nti mama okoye ye no na chese result ne ba o try me say onim ba bi omuye bi nti yenko gi honom line na ekoye bacho ti ekoye na mama result ne ba ya muteki sambu ye bibia ye result ne ba na chese be ma no me de first born am ne wo ne de moja ne de ne yepe but second one no moja no emfa ajita kasenye ne ba kai kaniye ene ne mfa ne yede a kaniye second one na yede second one no enye ne ba kentine ho ase dru on ma wo start no se be ma ne ye ma asem no na wa no oden o kasa yie nanso edru ba bi so ana tai na jo nti mama mpa cho e ba ne sa no ye ba fie no mi di su ni areho ni chese me pa ne cho sere mama me kan no kra che no mi kru bisa me obisa me kan no kra ni na che nse me sere no me ntwane ntro mama me ntwane ntro ho ne die me kan no kra no me say emre bia me ni ntem tete ya o mama oni oba bi ko tena yo no kwa oba ko ne woi mama oni ne woi no oni oba ne ti kuro so se ne yire kuro mofo nyina anim se ne yire ne ge na oni ne da sole yeso ko yedwuma ba ni sika no god ni ade nyina oni ge no mama amanfo no mo be ka kire me na so enye hwe kakran kakra sa onbo mama ne o obi ne bo mama ne mama nti me ka kire nse sa abire nim no nyame anim ne kure me so na me hia emoa bi a me hia ndi me fa na chi mama me kan ne kure kire ne pa ne chawa sinti me sere no wo de se de nipa kwa no be ma yakwa ye bi na ye hunu kure wo ma because minima kuma say apart from say nipa na minini ye bibi no ono ani be ma menina ye atena ye bibi nti no mesre no de onya abotre na nka be ma no ye nko na ye ne nka so beti ase a na nka ono so nye di ye ni hunu kure wo ne ye so be hwe ne bampo na menene betena so bi efi say masane na fa ye funu etoso mienu etoso miensa mama etoso miensa nti mesre no onya abotre na sanyankopon ya dum osue mi a na nka yaka asem no de wo bia na yaka nti mama o mame ko mi krom o se me nko beba na yaka asem no me kotena hwa ko busumi mienu mi kun ya ma papa mo frɛ no o de na echna wa mama na be se busumi nai busumi num na be mai mam chop money da on hwe me satam nya so na menyem
mankasa nti mama me sa ba kumase ha ba ne ho na mpanyimfo se sa da so o ma de a me mla na me bae nti mama me bae na afidie me de koto ne sister ba ko anim ne ye ya na ofidio se ne ye nkwe na ye koye nti mpanyimfo tena se ne ka asem ni nyina ye bibia wie na eche se onhwe me na me nwu na emi wuwe na ne die ne de obeye na waye na me yese me ban man fa hwe ya ma hani o ma bia me ntimi sere no ma mba be boaboa me ho na apesika bia mama m de akoha adan mama me ba ya me kunu ma boa me ho awie nyese de okan ne mantie me tie ye boa me ho nyina awie ya bibia oma misika na me nko ha adan a mama o se woni sika bia o de mama wonso so mama fiti se me nyimi ye gbesi na nyimi ye bo start ya che o na fie be ma ne na fie o mama wo kwa abonten na wa ba kwa abonten wa ba me nkasa iti wodim so wanya hwe eden ya me nsen no na wodin kaka kanya ebia nya me be mama enti no mi kunu yima miska na me fa enko ha dan o sida on fa mame oyi me ni o ma gu abonten mi so mi kura ma nketoa me sanyem so mi buso mi nso na me wura mi o sida bi on fa ska na mame ti mama me selam we de me ba ya aboko me de be dan mo na maka bia mam na be ma na me miska mam de ha dan na nyankopon ya do na ofom ka biem pacho omoa me no ohun me mo ba me ni asem bia mama se me ni ba be twa na me ni be ka bibia ya sumdue na me hwehwe se me nyem na me nya adwuma bia mama me kunu e ma me ye adwuma o ono apa adwuma ma me ye so obi so santasie ya mama enna ma yesei ade na me ko kuro mama che mama me kunu tu store mu busumi nsia dansefo nyina wo ma emu nuoma nyina aseye nti miniska bia se me anya adwuma ti me serew me mama se me ne betwe na me ne e be kan se bia me ne wo ma me ne enya aka na me ne nti eden ya ne wo ma nti pa ne cho mo ame na on beska kakra ma mba ye boko na me fa nko ha dan mama na nyankopon ya no tie no sue me a de wo ho bia na ade ne wo ho ye ka bibia enti de biem na sa hye baabi de hye ho bia yibra bibi hye baabi biem pacho me chese se nyankopon ya do no sue me na so be di ye ni na waye enti de hye wo yam no ugidi se ye ono ne ba mama mi gidi 100% mama media de chese me ye bia no me ye efise mi ni so no na mama me ne na da nyam ne be ma bia na da na nyinsa ba ono na me ne ti dem da sole na manyem ono kredu ba bi mpo no o se na ade na me nyinsan na ade na de na makwahye pane na mse me pane mbo mi nse bi da mama me wo me beto so mienu no omo ye me yi ts mi tumaja manka de na eba na nye nti ono po ye sesa de ame nko hwe na doctor ne ka so obehwehwe ma wudiem ne ade bia na ye no a obeyi ma wode mama o ma me ye ni nyina na nyinsan aba nti mama ayo ono a me de mi gidi 100% mi wo gidi o mi mu ka na de nti na abusuafo no mu jai na mo ntem table so me no abusuafo no frɛ ye no wanka no kre wo ho me pa cho abusuafo no frɛ sesie ye koka ho asɛm no ebra wo fa na chi wie na wo se mo ntem atebo so me no aden nti na omo frɛ no wanka no kranche ne wo fa no na wo sa ne be ma ne be dai pacho ehone de kasa kese pacho ehone de mi ye mistake manka pacho manka ana me bisa wo se de nti na wanka de nti na wanka se be ma be hu se obi ne yire ada na wanya obia ne na nkoda se wo ex awon fe wanya obia ne na nkoda se wo ex ututu wani na nto obia anim na se wo hia mo bia je se obi ne woda na yima no pacho de bi nti ede na sa mo we de obi ne woda ya nsa aye wo ex ukunu onim be makro pacho kasa kese ye nti pacho ni be ma onim se be ma ne your ex pacho me pacho onim ba onim se e bia o ye me ex mama eno mama onso wo tiri mo den kasa enye hunhun ye mo ye tiri nko wa ha o kasa enti oniama na wokunu ye egu abontin pacho we ye egu abontin se ko Lawson FM 96.3 eba ne sen da ben no egu abontin pacho Sunday no share me or can say me fifi ona wonti ni me ntena dan ba kum na so ene sa de o me misika nam ko ha dan nam ko pe ba bi na me ne nanyam ti se nyankopon ya dum na osue mi a na de wo ho no obeye no
na biem sa na me ye madwen me ye madwen say de tie because na man fo to me for me ma me mu nyina aka say su be ma ni suban no mo hwe a o mo amintimi nyai di me hwe de na o ye na nam si de bi be ma de o ye wasan fo ba ne ne kotena da ba kum a o hwe ne say ne yere de e bia na mfa mi ko si hwe nti na me mpe bibi na menye mama enu nti na me ba ne sa no enso ne o fa ne be gine ma wo kan no na me say nye hwe me ne na wo de a insante bia na nsan beba onene okwa na nsan ya ba wan pa cho da bi nsan ya mai enti wo boy adwaman woji tum so wo boy adwaman pa cho ai when you bia ne na se wo ex na ne kodai se wo ex no ne da okwa wo bo raw ama otirim se raw na waje agum no obenyim kasa ama otirim obai no so mo se hie biem no ne wo senka wo ka wo senka wo ka se mene ne ntina biem opema wo ye den nyina no se wo sa kwai wo sa akotena ho kasa metio wan cho ai wo sa akotena ho akofra afuro apart from ex no be ma biem na ne nada mama mi ka bibi mama die se me ye bia me ye mi ni ba me bia na yo e ka ono ho mama mpacho oni be ma bia ndai mpacho de bi mama Mini be me bia na e kan ono ho pe. Oni be me bia na e. Mama mpacho da bi. Hello. Pacho good morning ani diem na ho ye de. Da bi wona para me hunyo. Aden. Na pa me hunya. O wonya kura. Me hun pa me kura. O wife se wayi ni niam agu abonten. Sana de me tumi kan wasa mo Hawaii. Eno ho nkomo na me pese me ni udi ani diem kakra bi. Okunu wo so chia no. Chia okunu no anya oso. Ani de monsan frane mame ai asem no na ye pese ye hu abrante be ma fefe ye pese ye hu bisensem no ano odin se woni obaate na oba ne se ntawantawa babo so me pe me ne me ex akoda na wonim se oba no be ma no obi fufura hu no ompe obiem kasa Ampacho ena make us start in the onso di kosie no pacho ai ena nyinsan bai pacho o bai ne di se ansa na one be ma ne se da pacho anche o minine ye kan bom ne de anche that day na muka bom na pacho ai mama free ho ne de menina net eda kusi se me wo ye na se be ma na nko ye hwehwemu a ka de akwa na hye ne kon Bacho ena mama de tense akra ne kra no nitimi aka ntimi sire mi kun sempa no to de nko nya bote na nipa no nka meni ni kwa die ne akra ne mpo no o se mi kunu no na waka akre o ex no se wa wo mama pacho ai maka chana semi be maka chana ba ono meka mpana dwene mame o de wate nso nka hwe onka hwe wo ne ba wo ho nti wo so ka bibi so no so yire wo ho wonim ne yire pacho ai wonim ne kasa kese pacho ai mama wonim ne yire no pacho ai enti o mana ya we se akra ba Lawson enti dan na wo pe no se wo no ne de awom ana wo kunu so de awom ti mbe o mu che atwa na so mo ye ne dai mama pacho ai te se de se nyinse na wo ho ne de minim se nka minim kru ni na tinti no ne mama ko o ha da ne mama yankopon ya dum na osue mi a na se bem o ex na okofa no ne de na anyen mama pacho nye na anu no enye no anu no kra se wona na wo wona ne wo ba enti wo so no so behwe ne ba na se wonyam no wo kunu na gugu so mama pacho on na me se mama me na me hu sa me nyim o ne ko tena ye no enya no kure ka no kure wo me kan bibia ma me kan bibia ma me ne ko tena ye no ena ansa na edi be wa mante kwa ansa na me hu sa me ho adane mama me ntwantro na eba sai te sapo a because we kunu ni de wa me sit penas me pen don no mama na me abo me yese no no so se mama ma me ne na wo nyina ono oni ni ma ho agro anti no na me kondo senka ono mom na me ne be wo me nyina mama because me din kan ko wo sa adwene ni mitirim se me ni obi ko nyem de abehye no e ma sa da mama by na me nim se bia nyinsa bi wo ho ana se bibi sa bi me ni hia ye no ansa na me be hu se me ho ada ni nti ma adwene anya me sa mama sa tam no nka ni se nka yi kra ka be mama ka uhu ya nka obese no mama nka se kra me se fi se me mpene sa se me ni obi na akwanyinsa na me de be ma me kunu da mama
Yes, I did. Na one ne kodae ne se one ne da no wandwene se wokunu wo honom. Wo do be ma no den a obeba. Me don't. Se wandwene wo do be ma wo mfa na chi. Kasa kese. Wo do be ma wo be fa na chi. Man pacho de no odu baby on ye me na ye me ya. E wo ma Offer good morning. Good morning. Me pacho na ho ye de. Offer pacho ti me nkan. Call has been put on hold. Offer the month hold me so mo ne nkasa ma me. Aha. Ne offer nso ni masem nim. Baby mpono no ni mi kru ne kra nka asemi ba no akotutu eskama na so oni na chi baby osa de akosie mama we no ye osa de akosi say afede ne wofa ne di na chi na woni obi akoda no onkodi ni wofa achi ne wofa ase achi mama onu po enye ne wofa ne wofa eh erade enye ne wofa o enye ne wofa ye okokuro ne so no kohu no so ye ne krom ni asantini saa na afa ne se ne wofa nti asamba ma ko bona mane oka se papa no ne obebele niska di asemi ba ye na oni odi koto papa na ni ma papa no oni ne kasa ye no oni ne kasa ofre na ayi ni kra fini no mfa papa ne fre ni bo o mfa me ya na bibia ni na papa na fre me so asemi ba ye de ohun pa akọbọ na mane akututu eska ma na papa ni di nachi na se wa de a wo ye enye so akotutu eska ma na papa ni di nachi de wo ye enye enti dent na wo kasa akotutu eska enu odi nachi offer good morning. Good morning. Any diem na ho ye de Onyame adom na mo so ya. Ya de nyame ase. Lawson 96.3 Lawson TV Lawson Afisem ene eni edi nkomo ye nua ba one wo wofa ase asem oso wafa ni kunu nachi ode cheopa ba mama abusua magye atom amenne wone ni kunu asa afa afuro be ma na yini niema egu abonten ene diem de na onim fa ho sa no kan no me pacho sa no kan no me pacho ai no so se bi o ko no be ma ti na o ko fa okunu achi na ga ya o ko nso akwụkwọ ka ade akwa fidika se esu nti wo ko ka na kra ana ade wo ma bi ayam bi de me meka bia no ebe no kra no wo ko ka no kra ofa ni diem no kra wo mu no ka kire na ye ntie ni diem 96.3 Nukura mu ni se ya fa maduan ponsa okay me ye join National Commission for Civic Education for 24 years and some retirement get no de the office na ba no on them office na sin dia me na make na de o mu ni se get be wa mo office no di ka wo baba ko ano de se o to no ano no wo ba be ma Lawson FM 96.3 Actually, New Saba, to be the more fascinating on it, near Nana, or see you Kumasia, or fan on Napapata, and on it all. Albano, Foku Bonnie, and Zimbi grow catch him, sir. Kwame Jamenka. Nancy, and I'm off as in catch him say, Aquadian natures. You know, no, you're an anchor, son. Then the first one there, and the back. Second one, we feel and then the back. Now, Oban portion for to see as a pono. Oban Obi Okumaswa, Omudinsa or Subia. All Odiosun saw Obano, Penanugua, Odiosia, so let me pushing Radia, no one casa, Bobo. Ness offer. Ofa si yiri wonu obi na saati wokumase ha o twempena nukro be ne woman se o kasa yina no ma me ni obi an twempena me ni obi an twempena me ni mi kunu no enete edem da sole nya me ni obi an nyem me se nya me ni obi an nyem on ka se wonu obi na nyem o se wo twempena me ni obi an kodaye me ni obi an kodaye o de tie ofa ye tie o audio sibo na 7 me ba se no ni me se me doko pa no na me mu na nima se that me I will not do that ama oni o maame ani o papa ntumi ama o papa yi obi ene ba ama oni onua ma mienu be kan o be tram tu abubu ntwere apa ma cho pa me o fa so na cho be ma no ono so oni ne koda wa se ni kokro o asanka kwafra wa se ni kwa hotel bi no koda
Odu sunya o ma na ka o ma samo. O na mo fa say they say me ire no. Na tu fa machi first boy me ba, second boy me ba dia. Lawson Ni se na hye mu kura no. Me doubt anam san ko moje bi na woni obi di no kuma so senka ukoyi unyin se gu na be man se wo ye de kro be wa no. Nam se no. Kwame, enya sa. Yentumi nya proof. Ni se na hye mu no na tifie. To na tifie de hwe nyin se no. Mo owo the first job will be a yanko DNA test. Say wa hwe oba. Sabe Ghana mra bia nchichi be ma so nwa lo ba. Anan shi oba so nwa be ma. Ne mu se adwama moni ni ma bi se wo mu dia. Efi bu e ka che gan se on try ma me ho mo se aso. Na o tibia ni sika fa tabia be bre no. Na o tibia sika fa tabia be bre no. Every jama last for this. And I'm off as from Christian said, offer. Mother Abasa over family mo. Also, a family man, also a fact for him. Was after the Batia Kumaso, no, I had that group. So I'm so Kumaso, yes, someone that's not womb. I did. The comment, no Kumaso, I want to banner, yeah. A bear dying. No, so finding out before I catch you on Saturday, come near me, I said, you come back, Kumaso. Because they are crashing on one of my men. I want to, and that you, my master in Winumase. Na me pronounce him. Bearman on the quiet son, who come for die, Bearman, me my flat Bearman or me. I can't say to us, I say, me fan, you know, me Busa master say, who preaching, no look who was a high. But in That's a name crooning or Eja, name crooning or may say. Namini in Tamatete, more even your macrag about this one means in a view, mark or 4 about on any say. Obana ko ne wo ye one ne kwatina kurofo fraso no obi anim ekrom of when anim say sa oba no ena mi kru ne nete edi satam ne de na me ne ndi o oba wa fa ase no na me ne ndi akara ehwa aba di na me ne ndi edi me de me ba ya bokọ me se on ha adama me so se nyinza ne nya ne de ade on ha adama me nyagopon ya do osue me a na de o no ne aka application there say fakokot we the fakokot here ba why fakokot here ba eja offer men kan sa offer men kasa offer tie me o say de ohia fi wo fa ase no enfomso no waye as oba ni kwan se wo yesa waye and says offer patcho tie me wo kasa so da ba ma chi wo offer ni dia mutie me o se waye enfomso na wie enu nti no be ma no han dan ma no no onwo owo wi ade o ho no waka unyo be ma ne sa be ma no enti wo hadan ma no so unyo be ma ne ka be ma no ofa wo ye panyin eni de men kasa sa wo ye panyini enu nti men kasa sa asem na me ne wo ka enu nti wo asem a wo be ka no are you saying sir you are talking to a novice person ofa enu nti na me ne wo ka say sem ofa men kasa nti a wana ofa mame ofa wasem a wo kan wasem kama na ba bia wo tie si de wo fra yen kasa nti a o de wo bia nso oba na ka se wa yen fomso na onzo wana na neti wokumase wa han dan wokumase a mama me ha dan o mu ye bio mama pacho me ha dan mu ye bio be ma no nim se wo ye dwamanfo a date na onzo mfi ho mama pacho me ha dan me se on ha dan mama on ha dan mama na me se me nioma nkogum o de on ha dan me se even kwa me kom a ukase me nkon mama me kokra me ntimi ne me mama ne papa kokra yi nkonkoda ofa mesra abotre so na me ne wo kasa eye abotre so yenya abotre ma wo ama wa chiechie wo nsemu na ababa we di na hia de eto wanim odi na hia de na eto wanim anu ode oye no su let keep quiet na me nka de oye no eni ofa nkasa de na wo hia ka kire ofa no wafom ofa ni de mtie no why Mr. Otieno ofa me pacho Mr. Oni die mu a we de me kru no me ne enni boni bia me se de tie ni se Mr. no de on ha da ma me da me nkotinem
because me kitankra na me san anyem te see me ni be ono so wan page me bia ma me miniska bia nti won ha da ma na me kwatinem ya me adum na osue me a na die ne na so obeye no na wa ye na de ho bia na e kama efi nti me ba ya mama se bia me ne wo beche asem say ni ti o asem say no ha mother asem say no sabe ye di ko gina fi de sugu ye ho afi nti anya wani wu se wo gina ho ba te se wo gina ho yi na ba ma afa no wawo e do akota kuma se si da mo amuti na waje atum se be ma bia ko fa wa ba mi sia eja we nya ni wu asem me de anya mani wu efi se de wo fa se ne ye no wo na ye de se wo baby ne ye de se di na ono ayi mi ni o ma gu abonten no be heso ayi mi ni o ma se ensuo ba bu mi ni o ma no e be de ye enfa ne ho ni na enfa no saka wo fa se bi ana wo baby ana wo nu abi ne ye de saka wo bepne ana nkebe wude enkebe wude mi bisa so wunu aba bia na wo fase bia na msika obetutu ama wudi mi say we ho abo adwaman me bo adwaman of a free so na wo any of ankasa na 96.3 yenka bi ma wa mama me de maka nokura ne me bae no waka nokura wan fansie enti of me na kasa pa ne chowa nke medu ha na abe ono so de oye no waye na abedu ya so osikwa wo ukrom enya sa na okan mamas na me say o ha da ma me bikrom ne kwa me kwotena ho me maame ne papa nyina ye mpanifo me papa oyale serious de me kwa me ntim kwa do mo nchen nti o ha da ma me we enye fele asem nipa ne ade enye diwa na wo be kan na nipa kan bia ma wo se fele na wo no de wo ye na ye de oye nenye enti o pa chow ananse o ye dey enti pa ne chow enti me pa chow brakwa me ba ye enye bone so me sro we de pa chow a wo de umimobo na pes kama na me fa ha dan nyankopɔ ya adom na osue mi a de ye ni na obeye na waye 96. kani ye na se ne pa chow me pa chow me sro de tie bia me sro de jamani ka na nyinsen we de minim se makoma me ne wa na nyem ne be ma foforo bia na nyem nti pa chow ha na ofa cheche ora madam pa chow ofa me sro o pa chow enu nti gina so ne tie mai be pa chow tie okay me tie o Mr. Wa, I was once a municipal director of the National Commission for Civic Education. Again, too, I was very sharp with the 96.3. Of which this case is I have engaged with so many people. Of which even today that I'm on retirement, people are attending to me for. Of any dear nyina no ye jitum. Waka atwe nti ye sraw say tie wo fa si. The man am again because I tell me no as a dead person now. Enu nti na all pa ucho no enti me sraw mani tie na no asem ani die. Me ba wa ko badwamai. Me ba wa ko badwamai. Me ba wa ko badwamai. Wo ba ko badwamai. You see, when there's a case, next will be or immediate. Offer any dear man kasa, Maame kasa no fetio. You persuade the person. Offer mpacho tie. Why? Maame kasa of fetio. Offer mpacho. Odi Mr. Man kasa ya mpacho fa cheme. Me sani mi sini wotie no. Odi asem na aba me sro. Se man kasa ya me mpacho fa cheme. Sana so kasa cheme. Me mpacho. Na obani mi na me ba ko bodwan. Wo se dem si no tie, wo se dem si no tie. E dey case na women so for ma wo. Ah, na sa so kura ba ikura no ka wo po na session ro kwakwata, what are you doing there? Sa session would that session solve your problem? Ye wa ha se ye solve nkrofo asem ofa. Any die mu ye wa ha se ye solve nkrofo asem eno nti na ye wa ha. Eno nti wo fa si wa pa uchow, wo se wa fom. Eno nti fa ne fom so oche no. Ensema yekoso nyina wawofo nim ne yekoso se wakofa ukunu achi wa yese nyina omunim yebuso wasema akentene wona kasa omunim mama omunim ni nyina omunim ni nyina ana de na omaka afa ho me pacho so omode de be ma ne ye mama be ma no se omfre no bo omfaendre ya me nua no me ma frɛ na enam de wa ye nti onfa funi bo no ne omakasa onhu se papa so ye papa panyina wanyini a waba akokra nti de omobeka bia be ma ni ntie Maame we free so misra mu esisi na opese odi simi ne kwase ebuo na opese eno na opese obu
One ne te mo ankasa mu fie anase ma han dan. Mpacho ye han dan. Ono de wasi ni dan wie wasi abrosan me ni sia na on si dan. Mama we ne wa besi abrosan si efisia ayi nzo aka ho. Ni nyina mu no me ne te ni na. Mama, good morning. Good morning, oh. Me pacho na ho ye de. Na me ado me ho ya. Na obaba wa fefefe ya owo Kumasi, wo te ne nka di sei. Yeah. Oba na wonyem na owo Kumasi, no te ne nka di sei. Aneta me tenenga. Na ose de no nam mu. Ni nyina ne se. Ole brama na nyanda wandawa. Gama se akoye de ni. Bama onye ho ade. Ya twina onye ho ade. Ese awona na one ne wo. Okoye de ni ba mi no de kan do mo koye se ba ko de. Ba. Okay. 96.3. Ni kwa fa so akoye de ni. Ba ndi chese. Wonu we nyanda wandawa na ya de asam na ba ya ha. Na ya bo aka asam na. Na obaba no wakachi o se wafa ni kunachi empna one ne te a munyina magye atom se one ne ntena no a onye ne ho ade ne de magye atom no ote ho wakachi o se wafa ne chi ni be ma foforo akoda Wakachi nsa se obaba no wakachi o se be ma na one ne te se okunu ne oyire no wafa na chi ene be ma foforo akoda ana ngana sa wasa be ma ne se akoye DNA Anti wan kan kire maame anya we. Pacho adie ne. Enye die na asem se wasa wakachi ne se wafa na chi ene obi akoda nyim ti na akora ne nya ende wan chechirem. Pacho me ka kire o mo se me fa na chi tama me ni ndem tete ye nfa na chi. Pacho me ka 96. Anti maame se oba na yayi ne niam agu abonten die na wo ya afa ho asoba tan. Me dia me ni ya me kese me bana ese atode kakra bana fa. Dia kan sam no ha ne se wondra ha no wonhwen. Na wa se wondra because o ban so ba ko on ne man so ko school no ho no. Na se ho no tena. Ndi o se ho no betena ndi. Ya ane da brema Lawson FM 96.3. One high down or home man, no one draw. Your friend abona mania sanza. One vapo. Na bema na one ne kodai na nyinsen ba ya wa wo no. Bema no nso e. Me man de ono ya friend home ba. Yatima me ye beda se ye ne odi nkoma wo se ye hwe na ye nua bema no han dan ma wo. Why ante enti wase me twato no sa ka kire no eye chewpa na wo pa no because wafom Pacho brakwa me ba hanoma me amase me na wo ba betwe bibia ho esan se me no wo ma eden a akaye bia ni ententi me srew we di a chewpa na me pa mafom Pacho me asemi ba me pa wo chew afiti eden mama afiti ahyase nyina maka no kure wo mbi a che me kunu apa ne chewa enti me srew me pacho bo me na me ha dan Lawson FM. Nemu nyankopon ya dum no fie mi a na de ho no na ya pacho aka be bo so yate yeda se eno nti ye behwe na be ma na ba na ya pa ne chew na wetimi ahan dan no e de ama ba so no ohwe nkura ne kama nye we ye ba ya pacho ai ohwe nkura ne kama pacho nkura ndo hwe ohwe omo kama yate yeda se ye be ko Dr. Grofan ho nom ne ya kwa akopɛ mo jedro areho pa de ma no ye ma reho eye ni gina bra u gina sesei ni gina bra sisa ni gina sesei oyoba onyema emsa aka ne bosumi be mienu semiensa bosumi be mienu so owo 7 months sa pepepe enti aka be bosumi mienu na enka okwa awo so enna akobase ni kunu ise ni asie enti ontwe ne ho won frifie wayi ni nyama nyina gu abantan onko nti de ode abeda ye titiri pa ne se enfom so na nya aba na emom ya ni kunu be ma owura kwa mtwumasi ehu ni mobo nanka on han dan ma no na one nkwala no enkotenam na se nyame sua na asomdwie mu a de wo hye ne yemu no nso waye die na hwe na wahu na adwene mu se eno nso ye ne ba anaase enye ne ba on se mafia
ti asema me kan yi ewiase ho empenifo kan asem bi yesi genti adada anonso na nya den kra o Debi eye passion meja ne dem group ho ne asemi oh sister inform so ene de na ko gina nyina eye genti adada bema wona na twem prapen enti woya bema oh na se ukohia obi a de awone ne te ene na twem prapen no mu gina ho kra uduru ha so wade nsa ne fa ne ko anya sa ugya ne ho asembesi ko genti adada anonso anya dem ba ko enso kra timi amejabem enso genti adada enso kra timi mejabem ebra nanni kuri sani oboy amanie oye masem ene baabi a okọ ono oba foforo akọtena akọwo eho yawa na odi hia genti adada enna tie abusuafo momen ka no kura wom oba ho kire no na so obusa be ma dia de otumi de manamo ededa na se ene so ne beda asem ni nyina no asem nyina edi sister ya be wie edi na be gina sa gina bre nyina ye be ma no a wo pemwa e wo ne ho ne mprada da no ana wono nso so pemwa nti na ye sa wone ne da sabe ya obenya mwa na wone ne da ye nso a se na bibi akoso a onim no ne kuni esa be ka bo mu a wakwo a be ma nim se ne yire no wone no a na etie e na wawo nti wo hwe ne ba na niji akola yi ho wo jeje no wo ye ne na be ma na ankasa megidi se wo ye smart ni kunu no kwantu mesi na mekan wo tena sia na dabre wo hwe the first born no en wo hwe second no en wo hwe ya na o se dabi en ya me be ye die ni na mahwe na kwan ya obefa so obetuma ye die ni se me pese me ye me manyina die ni hu se eye me ma na en wo koye ya eno so so amfai na ageta no Maame nkasa nkyere ma no amafia maame nka me gyina ye kura na maka me nkasa nkyere ma no twao se be ma ye ma semwa be ma ye ma sema oba enye wadwen se obeye bi atua neka eno na e ha ma bebre no de na be ma na ye ni nti wo ye na adwen se ne ye menso so se sa na wo ye de ya ne me so ma ye bi atua wo ka eno na de sa ha wo nyina bai oba na fa nyinsen be ma mfa nyinsen be ma ko nyinsen obi na emom oba de wo so nyinsen no eno nti na se be ma ye ma sama wo ba entua ne ka e wo sa kwan ne so so ye wadwen se obeye sa bi atua ne ka eno na kofa sa nsem nyina bai se wo hwe sister ya aye akoso ya moda ne hawa wo ti ni su ya say ya kan ne ma agu abontiri nyina ye say sa abra no abema ma na ye no wo ye bi atua ne ka o ye bi atua ne ka ena wo ye ne ma agu abontiri efreru a wo se me nkọ asem ni o aye atete sam oh e ba ya sister iti ya wo ti ni su ase wa ye mobo nyina no aye adwina wo nya ye say be ma na ye ma asem nti mam so mi nkọ ye bi ana wo kokọ ye bi ahwe bi akoba anim guase na abo na be ye hawo kese na se de adesre e wo se abufu wom de be ma na famu no se no ne buafu na emom ye nsre de wo mia na ba ni asandefo ngoma na se ye kami ma no de wo mia na ye kami ma no se wo mia enti owura twemasi wadalama de akono enye nanso se oba na hye ne yam se wanyambo so menso wo ba o enti hefa na oba yi nkwada kopem so obewo wadawro mahunu mo ba ma na katachie na yamwa enya baabi ma oba yi ntina kopem so obewo efi se wa amwa na wo boafo ni baabi asese di akai wo yi nyame a wo na oni obia wo yi nyame a wo na wo ona wo nti fa ne cha se yese ne ma ye wonsam ye wasi abrosan wasi wei wo kas wei ni ade sabe ema oba yi ne wa ye yi enya wo ya koduru baabi se ebia wutua ne ka oba wo hye de yafunum mesre yempa baabi ema sisei enkonkotena na so wo wa ye die na de asomdwie aba yeda se ma Lydia hey mame enema bi wo ha ya na areho ba etoda nso so aye ne a na ye de ho koto sa asem no kwasem ni minu aba yi kasa nyina na mehwe ni din na mze ante wo ho ofe wani twan so kama nanso so adwene pa de wo ma wadwen kofom wo ne be ma na tie wakwa bokokoko chese wo ne na wo ho de di nkan ma wo de toso mienu oye ma asem
wo kra wo se wo nhya da mfa ho na wo mfa ho ere na akɔhu exa wo se wo kɔ hɔ no wakɔ giska bi na ade akɔtɔ ade bi sense wo bisa wo kunu sika wa mfa ama wa ama wa anya adwuma hwɛ ɛha na ɛwo se ma ya nitimi da ho entra se ma obi nsisiw se bi a wo ne ba ma ne te hɔ na wo ka asɛm bi kyerɛ no wo ka wo wahi asɛm bi kyerɛ no sɛ papa ebi asɛ from ente hɔ da eti ma misika nya adwuma so ati ase ma misika nya adwuma ana ade pam a me pam adire ya me pesa me ye we ya me pesa me ye no ma me nye hwɛ ma relationship ma wadwuma enhiaw na kɔbase ya wo ho ankyerɛw ya anyu ne ma enwu abontene so ati ase ewom wo di do a eye na mom no manyansa mra mu se na me so me ye dey se in case be ma ni ho in case se adwuma asai in case se bibia sia me no me ye dey ya nwene sa de no ana de se ye nua bai obi a wonyim o hwe ba bia woni amaguo ena wo tight ne wo Ghana must go ne ho ahwan ni nyina na gu abonte no be ma no on hye dan value wo aye dan a ye nua be ma twemasi me ba ne ho wo ne oba ya tena sebe wo ne na wo baako ne ba baako de wagye atum DNA ni nti no akwakoye wa ankasa wo de second way na problem abamu third one yin so no wo se wone wa eti se ya de bia wo nhye dan nyini a wo de anka hwe no ma ne ngo so ati ase enkwa ba bia ya hwe na se nya oba ne che mienu adi akire ni nyina enya odia pam no ma ne nkwa ne ba because ni suban na pam no enka wo de enka wo pe no so ati ase eniti emma no yenhwe ye ho so ye yankai se so ne be me koda nyesa beba ante sister nyesa ukoka ya no na eche se wa ye ya na akọ baby dabi nyinsan beba na ye besre me man so a emma ho kire wo ma jesa woni me no be dance na ma usika adai we kra no woni na ye bibida Adinti maniska na wo so ho ntɔw na bia wo so bɔ bra eno no enye ye ma ma ne mbi no mo gese bia ɔno wo da ansa na wayi bibi di aboa wo ne nyina no ye oba na ne kɔ ye adinti ye besrɛ ema meka sɛ afisem so de bia ye sua de awuraba yi kesi wonyim o akakra no awo ye mfa sua de sɛ ma wan kasa wo nsa no adwuma ade adwen da wutrim no botae a wo de ba wiase no mane nya enye ensiya maw ansa no we relationship no me das mame ye das mame yenko bra wani mu a eni die mu bacho ye bibia boko na me adom no ye tie o asem adenam okay bacho ye me frame Gabriel Sebonsu na me mete Sofia kakra na case am dia ba nyina ne say me papa wo the year 2022 Royal Police ni kakra no free but otimija ifie kakra ho na car na odi konya accident ne so na wo no nti ye ni wie bibia na abusuafo ka say within 2 weeks time me no abusuafo brand asem na wo kan ye nti wa asem ni ye o okay ka say ye ne kire ya asem ni mu ye na ye nti wa se okay ne 2022 na papa ewu kakra nti owu ye la ye ne abusuafo tena se ka na chi asem bibia we am say within 2 weeks time ne aba na ya kan chi sem oja efie ene ka ewo honom ti 2 weeks time no do ye na from man no momfa and na see o china see ye try me fa right way bia sen ka me hwa me ya ka bibia free honom cause papa me dey ofro bisuam me nkwa me ya akora no mintimi nka se eyam papa ntimi gi BBC ti me dey fa right way sa me ya ka bibia ba 96.3 still na me hwa hwemba 4 years ni second April and 4 years me papa na yedini di na dey me friend na od ma to blacklist ntimi ya record the man on fa ala me na ba no so a sebi si on ye fira na o de dan la ma han no ono so me friend so ma ono so mfa ona na ba na o se ono na ye fira na sebi wasem no kire mu ye kasa ye na ye nti wasem ye me ko fie baby ma party ni fie no ko me ko le ni party fie ono ko me mu se edan ayen kan wasem de nkani senka ye ma ni party me timbu sare no me so e fira na mo betem bu se e fira ba no me se omo na ba me na ba no ene me wa packet ono da Peter Derry and I did I am on my na me so okay o de Martin nti me ba kwa me sa be frɛ me na ba ne says BBC na makohu me frɛ na on fa ti me wa packet on me start recording man said that
makofi on me na say na akosi me so me no me rented and from time as one make say nti ye nhwe na nka ye also me friend ye recording man na fa but na me wa power for friend that Thomas before say my papa be no on the kofa ni pipes ni bibia e free dem one na police no cantonment barracks into okofa fa la me papa fie ni bibia pipes wo no de bre o mo bi so epeni that Thomas that chimesi say no wa fast ne de ontimi ka heba owoba nti mram so nim sese obi wu na se yenka na chi asema ontimi fa na yapade nkonkoma ne ba nti yenhwele yenka de wo no ti besi na kwa me wa power fa no kwa na busuafo ne ya ka sa da ya ono no se odi ajapade bi person e bre me am se minini ndi nkomo bi anto pom bisa no ti entokwani na de akofo we di na ba ne se me wa power fa da Thomas no ene me na ba me na pukua entawala wo mu ntem ni na ne se omote me papa wo fa ne fa bi person se odi bre which means on ne makasa me nso yakopon kwa na me dance ni me papa wo fa ko fa bi person kwa me ntin wo asem kwa bi im da ala me na se chinchina da ya me na odi ade ne bre me nto omo ne me twen me so since then no ufro bi amfa ba me na bre ma de da opon ono kwa fem na ba ne kasa ya onu di me na bre ma time so on na wo ne ba ko sa da ya papa no wo ba no wan hwem papa papa oyare yansa no me papa oyare when na net ne ho me koto me na ba wo no ye be fa me 2012 South Africa mo GHS2 me kwa akra me apa wo be sini na ma me na ehwe me na me nim papa ti ache na papa si wo me papa bisu afọ de chawapa si ni siam so de okay mate me yakola me ko ti me ko no ya ho ala me ko wie GHS me ko papa ti sa me din me fa me Gabriel o ti sa me din me ko Gabriel se bonsu o ti sa me din ma me wie GHS SHS ono akwa na sa me ko but obi nchant na de me na me ti step mother nchen ti nyensem nya na me ti maka o papa yare no why na share no me na me ti nchen me hwe ni bi me na ba no tu hwe ni bi na wo mfie say satana mo 12 or 13 years enti breben na ye de ko e say afi de o papa ni acho me ko na GHS2 na wo mfie say amo 12 years or so yeah o ma me wa ha eno na den na me pacho me ba den na ye wo nyini yansa na ade ne koma ne papa okay me pacho na me wo 16 years na kofi bonzu no o papa no wa Sofia ho eti na so ko school ti na oba ne papa no ti ho na odi hu me na be se nkla wo ne se na me ne ko ye na ni se ba ya de ko to animu ne papa ne se ne ba ne ko school ti won pene so ene ko ye manso bebre ma me na nakora ekọ ho ma ona na papa no ewo me na na hwe wo me na na ne kora wo nti ko ye nsem bebrebe ma satana me papa so ye wo hene sa so hene e ka se wo de ne court ko ye bibia na lawyer ne ka se akola de ye ntwe ne ho manso enti one day ame ya odom ne se wo wo a ne se me wo ne se busuafo no fi se o mo ne ba no oba be hwe ne ba na wo hwe na e papa ye de twa so enti anytime bia akora me ko papa no ho no ma no busan se enti oba no obehwe na me se papa mpa cho da bi o enti ase ye no mu fie ne ye opposite enti mi meta na pa mi me sorry na me ba we wo kwa wona na be ma no ho dadada enti mi anu makwatwe no na me ne ko sa enti afa de papa na hu se da bi de wan na ne si ba ne ho ne de ade no ye ne ba na omudi dwa ato abaye to omudi dwa ato abaye na me se me 96.3 no me se dia ka eche na ye de e do so e na mo omudi dwa ato abaye ma no e de ehun kasa nyanyam so sa no ba na akola no sua kofi ni ba ono di dwa ato aba so wosere me ntwa bibia so no papa no na agigi na hu sese na me wodi ka gumani mase awie ndi se before se me so metia sese bia se ne nyina ye ntena se na ye nka sa fe de akora no waje atum se akora na yoba enti yanya de ye nka e na papa ndi dwa ato aba ye ne ja ye so emu ho no na sata na akora no so wo Jesus tu na ma ne ko no ho mbaraso enti o papa yare no branti ne kwata ne nchen kwhwe no okwhwe no kwan ben so one na nete ono na ne den wanu me fan se enye yare eye police se kombia case bi na si ye no a okun wa police fo miensa no no kwani di pa o kai okay nti wo apply pa mama me nkasa e busa wase moto woda twan ho aye wano pink lips e kan ye say asem no nka asem no o ma me nso kasa wo be kasa ma me kasa me tie o e ba to kombia case no no kwani di pa o kai enti in fact apply pa o nipa bi apply
enti wadada before say omo ba be ka kire me kura na me last born no sata na me nyem ne be 3 months na papa ne ba ye before say oba ka kire kura Kofi ni ba ye na ma wo me 4 born no o be 40 days na Kofi ni ba ye na me ni didi nkomo anadwo be for yi be 12 o'clock no Kofi ni ba ka kire me say me ma kofa police ni ntimi hwe enya bibia na enya de ye nta some say abra Kofi oguma ni ma se wa abra bo ma wi akora me ngoda na watimi amani guase se ya so me de me serew me ntimi no wontina bia ntimi ho na okoye e na mante ne nka bia mu anti sometimes no tamale for police for ntimi frɛ me anti wo ye sure se woni Kofi bonsu na wo ti ma me enne ya mo wa ha ni krakra ne sei ne krakra ne sei papa ni wuye no o wuye no mu ho Lawson FM mo ma akra discover ma ye adaka kora no wo kwakota adaka no mo se police for no ebe no abeto adaka ma ne diska bibia bai ma yetena ase ye ni wie me de mabusu akọ mo nso de mabusu akọ ye ni wie afa ye ni wie ya na so bi besi wo obi ewu ni ebe ka na kira asem a eno na aya chinchin atwan abeto sabri okay diadini ewa ahoma ne so ofa ye mo ache okay pache ye mo ache o Adantia kasai. Me pacho oho ye de maame. Pacho nam pacho ya Adantia. Aha ye Lawson TV, Lawson Afisem ne ne wo twetwe nkomai, oba police ni a wa free mu no. Eye wo nana e de na ba. Ode maba hanum se opapa e free mu no, ejapade e wo mu no. Mo de dan ni nyina ma han. Ono de mo ma ne bi. Ye pemu nchire mu owo me. No, abaya. Pacho me ba no se bonsu na kre. Na me ba no o si dan edan kro ni edan ye da moto ne gugo ni enu ana o ye na abaya me fa na dia ma hai bi se kra o kemi wa western region western region na me metie wona abema no wini se me na ma metie western region enti me ba na yale ye western region me be fa me ko be fa me am ko he no almost 12 years ya odi free mo and 4 years ni enti adano kuma ne ja pare ya wo yesi ho no fine obi an ka se Gabriel o man dan ana se wo papa wu ye no frɛ me se le wo dan aso na winu ni amo munya baby amo beda enti dale tie dia dia wo ka kire na munya be unu amo dia se ne bonsu ba e ma ne wo mo bonsu ni ma ne ba ne na ba unu amo dia wo mo ka ho na dan no e wo wo timi ye mi no pe e no kura sebi wa anya no sebi ne na ma fo tais ni ye o cementi mu kama e no de mpronto wa no enti ye ne na ko ne ko da dan ni mu abra o ka tira me se enya dia obeko Lawson FM 96.3 ne de na me mentini me ha dan aba be de wa ma ko tra ya de ho a to office bo kai kon bi o ayi bi no non me ban police ni no mo ni tiro mu yen no me ye trainer me man mi nu ye ka me ban no survive ye na me share no a me ko tena nkan share no a de hospital form ni ade fine and the nyame ya do 12 years ni say you want to say na ni odi wu ya le 4 years eni abrantie na nyare abontre da bibia ne dem me ye ni bibia o ko toilet dem sane nai bu mi ye de andade ye se ne me papa me let me stone mu state local hospital enti na ka de wo nana asem na o kali nim ka de wo me jali ni bi me jali ni bi da o pon da ti da o pon me papa da o pon fro udidi wa part time say wo papa ni fi wo no wo papa ni fi wo kra no oba ka no ko pum ye no o ton ka no o ma o se ton ka no ji skali bi ba ton ka ni 6000 wo no ma me be ye to 6000 buru oba no ya me kwa enka what they say anka ba ye nka mu kunu kura sa ahye fine eleja media me no me ti won me ti dane di ampa me ba no se ebosu wawu fine eda no wo ho eda no just two and wo ye but wo ye no so wan she da di aka de go egu ho
na emu no betena ho na Mame okasa mu no mame tie me mame tie me na wote wontena no mame me na me na okasa tie me edan no wo se edan moto enso edan eda TV so a ye hu yi ya boso kama ana ya boso na ye nya die wo mu no aha sa na me kire enti ne tenten ne tietie mu nyina wo na na mame tie me mame mon ko se me se mo wasi o me se me kan me wo wasi no bi ni da mame ne tenten ne tietie mu nyina ne se wo na na wo se wo je ne chefa ba obai ne chefa no anya di obi a ba ka se ye ma ne dan da bi ye ma ne dan se abrantie no awo no wo de ba ya sabe wo do ba ya no na me wo ho sabe na me hwe no no wo ho no na yanka se ye ma ne dan ti wo de kokoda da nim kurampo wo se da wo de wuntimi wo ma be da nim na mo se dan ha de mitimi ha dan en sa ma na de wo de kokoda da nim e ti wo so wo ko na me ma emnanti ri se ne emnanti ti o mo hwe ho e ma sa fe sa ma fie anti ade na se nipa wo ho e dan da ho sa no a obi anti mu a enye yie enti mame enje se ne chefa wo ho no ma oba mo de ne chefa be ma no ye chefa de so ho ana ankura no so ne me ka kire mo se me ba no tabi o wa anware da ensi akoya se awon kwa no wo ye wa anware na owo sen no wo ye enti wo yare ye no mi aka mame owo sen ne baba ko ewo se fase wo ye fi se fase ye fi se fase na mama mi de ben se fase wo ma uni minila tintin ya se o mo won se me nko ana ba ko so mienu e ma mienu enso so akra eti tamu a me ba ne oba ne nyinsa ye no o se de wo fakati ya le so oba ne esirimuni ndi mo onye nkola no me achiri ba be ma wakati le bana se o so ka mo onye nkola ne esirimufo oba ne esirimuni de mo onye eti le chese akobo oba na so ne chese ase no wo hwe ni sumasi o ta ma ya ni mienu e ho ba ko so wo you are said that wo wuye ni mo no ba ko so frɛ na be me ba no no so ni wo ata so ni ba ko so awo ya wa frɛ do mama ni bio mama ni bi mama ya wa frɛ no mama ni bi mama e kura no te te ka bo wo ko be se 5 85 no dan wono ko atimi nya dan senti kola no mama nti enkwanum ni nyina no ebe boy ma o musi o mo papa wo se eja kwanu tum bra kasa no na o dada wuti enkwanum ni nyina bai ebe boy ma o musi o mo papa enkwanum ma o mama me de no kora de na die nti no papa ewuo no mama ade nti no mama me tia se enkwana no o mama adentia no mama o kan na o make bi o mo ye mane de wo so mo kan japade no na adentia mo papa funu da ho no mama nka bitie me wa ha sei adentia mo papa funu da ho no o mo amma amehwa me yansi o mo papa na japade ne de o mo ba be pa bi me tia se ba ko ba ye no sabe o se na ne mama wo yare o nya cancer e wo ne o se ni nufu entina tia se wa ntimi ama ena we no de wo ma e won kan ne de ni ofa no ni ofa ne ma tia se akoye se ayo wa mo oba ne se hu ne bo no se da ni o enti nkura no se wo oba ne ho no na ya mi ami ko hu no wo mo e wo ho ma me fe ni grace oh ena se si aba ko so da wo hu ye ni mo ba ko so me ba no ye fre no se da ba ko fre se bo nsuba e wo ha enti si ya no wa ma me so wo de akola no e ba eti esi anu akoye sebio me kan se tapsa che sebi enya do akoye didie ene wo de didie wo mo ache se yati mama enu nti yebetu mama tie me awo tie me awo wuti me nka mi pa cho me to nka pa ba ya enu nti abrantie na japade wo mu bi se de wo ka no enti obefia ne nsa be ka ne de yebedi nani mama na ba yebedi nani ama na ba be gina japade oba me se ni biye wo mu yati enti ebedi nani mama na ba beji na japade sebe ya bibia be ye de amaye na nkranum ne nso no
Omo so enwanwa sa wo papa wo si ni ponda form na enkura num ba ko kransi wonom so oba behwe ne papa anim funu eno nti no ye bre ni nti ma me producer ne obekasa ne ya hyehyɛ mra ye beba ba behwe why enya tro na mi ndi ne wono ya te enti ye beba beje akwa ne chefa de ama no ye da se ebre no ekọ bebre eye ne mra ne ko bebre eye ne so krata no hwe so a wo mai enkura ya wo ko masemi